Pariksha pe charcha surihini rein koira ke thoma mai dipu matipong langkung habe memorial town hall along kapedupon. Pini arkoi ni phaing koira sir kep arni India dead a Prime Minister Narendra Modi India dead along ke do an school along lo ke charlia somar ingdeng sir kepen krehini ke charlia tuma phan video call pen kaching ki kachethan bidisuri ki pi asai ke dengpon. Labangso Pariksha pe charcha lake surihni rakrener ke baning kan pensi pangcheng ponlo athe koson si osomara tum sadlang ki tokdun jia phan ka phere la pen stress kapa vedet ji anso se aning kaparong aning samjin pen kapa thek pon thujia phan si labangso Pariksha pe charcha pu isi initiative Indian government atum ahin pensi deng ponlo. Lason si pinidet pia dang tame video call pen osomara pae po teachers student atuma phan chingki ponlo. Son si pinidi phualong ta karbiang long along kedo an government school pen lo kachari osomara tuma phan ing vai ponsi apaya po teachers KACCM EMMAC chairman atum penta labangso video call amaya long chitong dunlo. Lapen labangso Pariksha pe charcha long arjan ki hing kachipate sitame kedam tangar ni cepate pon LC pini sitame nong eta osomara tuma phan KACCMEMMAC atumari dengpen pipa jorpon. Sitame pini labang so amay long Assam Education Minister Ranos Pegusi nang chitong dun jipu sita kasik sak do chat amat nang chitong dun un edat pu si KAC Education EM Richard Tok biahin pen nang pachini dun. Pariksha pe charcha ke lage it is initiative taken by our Honorable Prime Minister of India under his leadership. It was started from the year of 2018. 2018 and inkan ben si check ponno. Now si Pariksha pe charcha ke lage to bring student atum parents la pen teachers isi gathering la pen puthot alan tuma fan confidence ke wan. जैसे एग्जाम बोर्ड की तक जी की बांग जी आर्नी है हुड अलांग तुम अफान सी अनिंग के पंग संपेन सो एग्जाम की पी का फिरी रेट डेट पेन बता कॉन्फिडेंस के बिलाप ठीक जी अफान सी लसो परीक्षा पे चर्चा का प्रोग्राम के दी की बीपन लसो प्रोग्राम के ऑलरेडी एक्चुअली के दापिनी रोनस पेगु एजुकेशन मिनिस्टर सी दो नाइजी पोलो तेमा सतामे बांगे लो तो वियाजो सतामे Guwahati kichidam tunang kok Chief Minister pan hang Delhi hang det masih halang libang aku Chief Minister adim si Guwahati long do tulo da bangke itu Dr. Tuliram long hang pasi dato bipon nah Ladak ke selected student atuma fansi nitum hang lo ECC school government school atum fansi hang chot lapen art competition da bipon na art competition sami latum laso exam warrior polo laso Pariksha pe charcha laso tak asila ning kapati pon asidak KGBV school penchenglok DV school penchenglok gov boys gov girls school penchenglok government school ana fan ke phapon lok